Lahko začnem, čuj? A to bo brez cenzure, če jaz bom povedal Emi tako, jaz mislim, da bo prav. Ok, no pa začnimo, čuj. Gremo kar po vrsti, čuj, Marko Vozelj. To ti Čuk, čuj, ko je bil Čuk, mi je bil všeč, veš, oni so igrali te narodno-zabavne pesmi, so igrali, čuj, in je bilo lepo. Zdaj pa on neke moderne ritme se gre, čuj, to ni za njega, veš. To ni za njega, jaz ti povem, to ne bo dolgo trajalo, Pa Nuška Derenda, naša Nuška, čuj, kak se ona trudi, pa kak je ona mala, čuj, ona je velika 1,20 m, čuj. Ona bi mogla na Čevapčič stopiti, da bi bila večja od Čevapčiča, ampak ona poje, čuj, ko Celine Dion, ona poje. Samo čuj, refren je bil malo, kako bi rekel, malo je pri refrenu zmanjkalo, čuj. Malo je zmanjkalo centimetrov pri refrenu, veš. To ti jaz povem, čuj. Langane, to ti cigani, kaj oni sploh hočejo, čuj? Kaj oni sploh hočejo, pravzaprav, to jaz še zdaj ne vem, čuj. A hočejo stanovanje, ali hočejo hišo, ali hočejo svoje naselje, čuj, nimam pojma, kaj oni sploh hočejo. Tangels, kaj pa oni hočejo? Kaj so sploh oni tangels, kaj je to za ena beseda, čuj? Tangels. To tangice imajo, ali kaj, saj ne vem, kaj imajo, čuj. Nemam pojma, to mi ni bilo všeč. Brigita Šuler, čuj, tota je dobra je, veš, samo ona ne zna pet. Ona bi mogla iti v drug biznis, veš, ona bi mogla prodajati grozdje, čuj. Ona bi bila za grozdje fenomenalna, si predstavljaš, da bi prišli do nje ljudje, pa bi rekli, čuj, kak ste, Brigitka? Ona bi pa rekla, imam grozdek za vas, to bi bilo super za njo, čuj. Potem Anastazija, čuj, zadnja ruska princesa. Upam, da je dokazala, čuj, da je res od tam, veš. Upam, da je dokazala, da je res princesa. Pa potem Manca Špik, čuj. Tota je pa velika punca, čuj, tota bi lahko košarko igrala, veš. Lepo pesem je imela, sam sem ji malo zameral toti, ko je rekla, da ima v Triglav v srcu, da nosi, čuj. Koliko lahko ona nosi naš Triglav, čuj. Triglav je naš, ne more ga sam ona v srcu nosi, to sem ji malo zameral, veš. Potem, čuj, tale Homo and Gal, kaj to bil nek homi, čuj? Homo and Gal, pa ne moreš imeti takega imena, čuj. A je bil homo sapiens, a je bil homoseksualec, aj ne vem, čuj, kaj je bil. Je pa finta tudi oni drugi peve, čuj, nek zadnji taksi, ko je pel Vlado. Pa to ne moreš verjeti, kam je to ta Slovenija prišla, čuj. On je pel tem, da je zaljubljen v Rito denga fanta, čuj, pa ne moreš to se tako obnašati, no. Pa ne moreš to govoriti na Emi, pa da te mama gleda, ti pa govoriš, kak je bila Rito tenega fanta všeč. Pa meni je bilo sram, čuj, kaj šele njegovo mamo, čuj, pa Bog pomagi, no. Joj. Martina Šraj, čuj, tata dobro je pela, sam če ona še niti polnoletna ni, veš, ona bi mogla biti doma. To bi mogli starši prepovedati, čuj, pa se pa začnejo droge, pa fantje, pa seksualne eskapade, čuj. Sem dobro rekel eskapade? Dobro, čuj, gremo naprej. Stereotipi, čuj, kaj so to bili neki tipi, čuj, meni se je čuko, da so bolj mono, veš, niso bili kaj dosti stereo, meni se da so bili bolj mono, veš, pa Nina Pušlar, čuj, tota je bila pa dobra, čuj, samo nisem razumel totih njenih ritmov, veš, totih modernih ritmov, to ni za mene, veš, Nini, čuj, naši Nini bi pasala harmonika, čuj, ona bi bila odlična na harmoniki, jaz ti povem, to je nje manjkalo, da ni zmagala harmonika, čuj. Vlado Pilja, čuj, to ti je dober, Lepi Dasa, veš, to ti je dober. Sam zakaj se je poimenoval v Vlado ta Piljo, če pa vsi vemo, da je Lepi Dasa? To jaz ne razumem, čuj, kaj on zdaj misli. Ne moreš si imena spremeniti, če nisi princ ali pa Puff Daddy, čuj, to ne gre tak čez noč, veš. Kalamari in ansambel Roka Žlindre, to ti so bili pa perfektni, čuj. To je pa harmonika, to sem se spomnil, čuj, na Avsenike, pa na Slake, pa na našega Alpija, čuj. Alpi, če zdaj ne gledaš, lepe pozdrave ti pošiljam, veš. Misliš, da gleda? Kak ne misliš, da gleda? Ja, seveda gleda, čuj, to daj, on gleda. V glavnem, kalamari, čuj, to ti so bili pa za prste oblizna, čuj, za prste so bili oblizna toti kalamari. Ne tako, oni zadnji taksi, čuj, ko je rekel, da mu je Rito tenega všeč, pa ne moraš tak petno. Pa koliko da te ni sram, porka Madonna, no. Potem pa še Lea Sirk, čuj, tota je bila tudi okej, sam nisem razumel te vampirske ljubezni, veš. Ona je hotela, da je vampiru grizne, ali kaj? Pa saj ni bila devica, čuj, saj ni izgledala tako kot devica. Ne morete vampiru grizna, če nisi devica, pa kje ti je pamet, Lea? Skratka, letošnja Ema, čuj, bilo je dobro, sam tota Langa, to ne razumem, čuj. Kaj so oni hotli, ne? Kaj
oni hočejo, ne. Ja, porka Madonna, no, ne vem, kaj bi rekel, no. In vse so imeli lep komad, veš, lepo melodijo, kot da bi jim Željko Joksimović napisal, veš, oni Srb, ko je imel Lane moje pred parimi leti, sam peli so tako čudno, peli so, oni tako so čudno peli, oni bi morali biti, veš, akustika, ne inštrumenti, akustika, to ciganom paše, veš. Ja, no, zdaj pa lepo zdrav do naslednjič, ko bomo malo o Baričeviću govorili, pa lepo zdrav.